Kisah belum ada kata naturang nomor mana dor mo kena ngone lewan nim belum ada kata semu cuma no cuma join account. Ini mdarin romi talo takala join account. Nda bako bini bina kamandra itu kone bina kani Baker's Fresh breakfast crackers and Kevin Aku bisa kita pakai untuk nunggu friends join account juga. Ni sember ni do view wale ni buat wana Facebook. Aku sandor itu rasa mau bukan titik ya unggu join juga betul nonatona. Se join juga. Iya betul. So nunggu nanda message ni nanda kilabina kakek pakai message cukup mau Cina. Iko na kilabina kana baro ni nona message. Rojo in account? Iyo, iko message ni bipol. Iya. Ay umanda kiba ka rojo na account kisar, or ni kilabina ka kiba ka message o message ni reply ko mo. Iya nakinda vio. Nakinda wana bata na style ni Robital no. Bata na style ni na reply mo watching. Eso, Betul na stage ni bang ngete mo lebih satu kan ko Mikael sakila tal to ko na. Eso, mesando message me vago son tangani biso na maramo me message. Baka go re da una man go bi out. Ana ni rukla ko na psst. Baka. Kiba ko na pistele ko na bula mata. Ya ro mata ruru ando memba ando mira ono kila ya osir kila ana join account iko mata mu account don tunggu ke baka pst me bi kondo na ngone le wana misal message me bi kondo na Kalau mana mau stop 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 cosa che la sarga ni tu nanda bitiasak ke baka ukai ni release ka ko mai bita terima gay Bisa kena apa sama solution stop kena kau nak tu sang. Kena kau release. Aku ke on to Facebook ba me ora de nindo na vital no me sa te ko me sa siro sombra. Siro tala. Au nando bakala kala tanga wa. La ko tani kinda kungu se tani. Sajin. Au siro bina kata me wente tinta tali sa siro sombo ko. Mongai siro sombo. Ame boko mana kamera ngom gitu ngibitar ngi babila. No que begitu orang tu bukan siapa menaik telano. Sangai. Yo. Kita ko santa pa wachi. Jin. Nada luta. Minrau sa vital no bata kenan dua. Kita sa tangane bang wachi bango. Kento nang onele on rosa viches tek por Facebook. Que sa message mo ko sa ora din sa tek mo sir no vital. To bole oiko ko tali no sir. Baka damber. Taramena labjek. Baka damber mo bunde dai. Ya so menang tangan tangan. Da vital lo cik so menang tangan da sa cep juga sama ke siro mo cuma. Au sa dure remak sana matang vital lo ba. Tangan. Iya bang, gue bayo accept ako ati munyo ko tangan. Para kaya mata garo di cikar mun liba. Esse nga wala nga nile or mga siro mo na vital lo. Esse sonele o meron vital lo tal chiki sonele. So no sa liba ka siro mo na vital lo. So donya ba bida. Ano mo do mo? So da vital so do fake profile. Mike, we talking about game. Sawang ka ba naman tali? So do fake profile me bang mo sartu na. Tangan itu. Oh, vital tangan nga ito. Saya kata vital lo tangan kesehatan jin sartu kan itu. Bahkan nanu na nanu ni pamadal taga chukuna stage ni HIV. Ngo sam total na kamba. Esa mo do mumbul sa. Na ngono mo kisarabi ko kino kami na ko right. Gay ka bang dumbul tal tu na fake profile Iyo, betul. Puni. Kau na fake profile kau lang cuma balang ko mo invest. Invest mo dalin juga. Waray ko so sala na fake profile ko rin sala i bici. Vendo na news la comento na ngone la que news o mero le sota que do lo dormo me lo toca. Iya. Ngai ngole no ko sin kala to no bone ke la ko lo toka tar taxi tar saro taxi driver la ko me coach ko na taxi driver go mi rede na do robongo na tambua na cornibul na profile. Na vest. Sabola que no Inform na to bundar to boy. ayo sabola que na bona mero le sota que do ngire no e vai be na to bo. E be sangir saro le ngo torto me go do turanga ngune ngona mata ngona sa. Sangire ngo re ngona le. Akla ko sa la kango ngi bos que lo tremor to ngiri potek turanga. E be so turanga. Saja. E ko ngone ka chuna fake profile. Da gangaro ni tiko na ngono go. Ni iyo eso na ngonele wa. Iyo. Le bang ta katu so ni tampa ni so tal ngonele. Corri. Right. Obi so bi kan tangan ni ngase bango. So dali bang ta katu so ni tampa. Sa ko talaga mo na telephone na effects. Na effects. Boy ko na bakari ribe na katagiko. Kaya ko mo dumbul kim. Ya undo ko message ko me biau. Mo ko invest taka $20. We ko nang rawata kina $300 within 3 hours. So ila sa mo ko na namani ampay sa mo bitan kin. Sa meres ko nang girit. Ot sara nang to na daga mane mo nang girit man na nambay. Ya ba ko to man ngi bari Iyo ba ko taraw iliw changi giri. Ba ko to ilo me wila. Baka mo ba lo mo pinakatigo ba ko taraw iyo na ila mo. E bide ko be investa pa nan raw. Saya kata mo ko man $20. Oy. O sa mo yawa mo nang girit man. Sa ngula nang to bitalo ko sa nguna numay. Ya talaga so ka mo dumbul kin mo nang libilib.
Tapi kami turun ke ramah bahkan total Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu pun na Facebook. Right. Menemukan private message nga. Iko nga bakatiki kung doon nga namo account. Iya ko so sa joint account. Trism. Turun ke ramah berbukan wana leo kaya bakal gua fake account chiko log out right now. Memang na. Dia ucapkan na serang go. The problem now to be biggest friends. Breakfast crackers.